savi šaj moguće šansa, Allahu alem, Allah hem najšukarčan, Allah hem najlačeđan, Allah šajta ol lejletul qadr. I iskoristine na kaja rat maksimalno falalen, empejalen, ko namazi, ko ibadeti, ko istikfar, čeren teuba, iranen Allah subhanahu wa ta'ala, se penjan skoro čitavo Ramazani večerđav, da ko masike Ramazane su Allah tebareke wa ta'ala ločarđa budmaj loče, kaj majko Allah sartë pena, kaj ti ril për robi ko Allah i gjellë u ala, kaj te qërol tauba, kaj te qërol se avralo Ramazano. Sos se avralo Ramazano se budmaj pare, gjido ko Allah tebareke wa ta'ala katër piro milost, čërda budmaj loče ano Ramazano. I pokušinen aven katër kolla kaj ka iskoristin ka vlat šupe kaj djamen Allah subhanahu wa ta'ala, vime prav, vime peja, znači te nam ukat na ova gafilija, te nam ukaka vlat šupe androva, te ti na šolame nerka vlat šupe. Sedi čen kaj ođive sasiti na čen, ora časiti na čen, džanen kaj na čolo života insanoso halale. Kaj rad kaj žive kaj na to na kojeg deo katër amaro životo. I rad rači kaj na knije deo katër amaro života. I rad kaj na čol. Edevle se lavea na čovjek deo katër amaro životo. Sar je artikl kaj činela no čera nelevo si perdonevo, putrele taj hari po hari ja cara po cara sati finatru šiter lestar, bol ne stajila, gja vio manuš, svako živele sto životo, si tu i trošilpe, si tu i... A čol maj cara, te maj cara, a rači sa samen više majbuca samen životo. Sve žive se maj cara životo, tara koloma maj cara životo. Ego lese, o verniku tribul, taj vernica te iskoristin kao Allah čipe, kao Allah subhanahu wa ta'ala dijamen, imena dima kaj metaj mugre prav, mugre pejaka te kaj sam, ka čera kola buča kaj tilate te iskoristi kao Allah čipe, ka Allah džele vala dijamen, taj puske naredi vija mare, čerutnenđa mare, čavrenđe, čajenđe, kaj vi von kaj te čeren, te molina Allah subhanahu wa ta'ala. Pogotovo si kavene cikne čavren, tikne čavren, a ja sar očavo tepa šo rejhano les očavo, ođemaili, a? Si kavene olen te čeren tova. Rodin peno les olen ga sakre tikne čavren, sar oko očavo dari. Teče so se on tane čisto tero greja. Allah džele vale olen gi dova, šaj te čerel si šanca pokabu i samari. Se on tane čisto tero džunaj, ona nanolen ništa ko vođi, neka se lošno, jaki godi, na misli ne nao. I si kavene čave, rodine čaven, da ne čavete čeren dova, iša Allah ta'ala. Pralavanje ko pomena čermangi Allali, mero dava izvinjenje ter sao palao, penja, amen jam jek deo, sari ne taraka čeme, mejum tumaro prav, mejum. Ili ti, ako te ke amari džamija, mala Allah subhanahu wa ta'ala na dinama, veruina, da je ne greška, ne namerno. Sigurno greška, i ne, mejum sigurno da greška i ne, i više mislim da ti sumnjava da greška, neko li laje kepale se patike, i šaj meninđa pire patikenca, telel ple li laje pale se. I ako neko, srca o mene morate di kaso i sijamen ko pre, i ako neko osetini da ja se znaim di kel da li la tuđo, neki rane inša Allah, patike, a te i odvana ne problema, no šajte te sinipe maje, šajte te sinipe, svako nese, mešajte lave, ne vzate se patike. Hem te džamaj čere. Hem je kurkote na vavki džamija. Maje te sin džapete leki džamija ki vivala, na ne opalo fadilija kate, o fadili, znači fadilija sa pinđajna, mećin džumije vendek parčizme, heme hođasto čavo ima meso činđa isto se, sarme. Iako rađe ljute koje namo namaze sa vajso, i palo nama saba, džava ki budi čučum dikava i čizme, dikava dila boja čučum, ama me sar paja pata kurulen, čidava. Bare, i penama soybe kava čizme, penama parile, penama tore puti, penama hajre išava. I kaj pravdilo sabaj ki budi dikava, penama bare, ja kao dikava broj, jao, 44. Ne 41, 42, liljom. Penama duj broje, 42. Penama duj broje po bare, penama donese penama. Hajre išava. Wallahi felalen dež dive skoro prilike. Čele. Znaš li te rakaj čizme?
И ме ci dao dla čizma džar. I pravo fadili, pravo su se ci de čizme, pravo Allah, pravo hajri, pravo džar. Pravo hajri išal. I ovo bešela ki butije kemano šejke, odele hođa se čavea, odela su bila ne čizma. I penela olese kava hođa su čavo fadi. Ke činđom pendaj čizme, ma je taman. Ma penela ki deždive i si penol čizme, penol tikne, penol stekine nama. I kedi keva fadili kova, tako što penela pravo fadili. Penol jaje su raknum pendate čizme, čana penol. Hemo olese raknum, ha? Penol olese kure tute, a te kure olese. Kaste ko pravo penol agimi penol. I penol, hemo urunđape penol bare čizme, penol. 44 penol te broj, penol jest. I penol kada 42, penol jest. I kedi keva, penol džako pravo agimi, rekli ki džamija mejne. Ja lojo džasto čao kak šami ki džamija dolati, i ti keva. A sala. I mena ženama su sve sala, kada nema pojmu. A salam čurađa. Ja, salam alaikum akhi. Alaikum salam, penol la džava, penol čađume kreška, ha? Penol dva čizme mlea kala kre. Penol je pravo, samo kaminalu pera. I ja džarema, kad te šajte desini po dva patike, znači neko ljuljalen, šaj istatane, šaj na ne ista, šaj zaborin džapo prav, na ne problemi irene, samo neka vel, mu kelo, te ne mora niti mačeri ni ništa, nek tel preo palka, gled pre patike. Mene mangato motar sai pralese, amo pala maškaramenta kate, i so pral penđamo je mavačer uopšte hić mavačer. Ama dužnost te popomini naje kavere, te pazina so čeraj šala tala. Me mislim že te lavik hadith ajrat sa oprezensinje kasabi olesu anam Sahel ibn Sad Saidi radijallahu anhu. Akava sabi inele su anam Hazan. Kad priminđao islam, ko ponjavej sa oseom, olesu anam ine Hazan su značini tužno. I o pengameri sa oseom menđao olesu anam Hazan ko Sahel. Sahel značini veselo, razdragano. A džari ne i praksa pengameri sallallahu alaihi sallam, da o pengameri sa oseom menđa, šunđa sam ona do ona tano lošno na ličini je ke vernikose i ke muslimanese, manušese, incanese, a sam ko anav, odmah menđa nešto ko pošukar, anav te ovele. I penen o Hajar el-Askalani, rahimahullah, penala kavaja sabi, sa vo paluno ki Medina, a čuvajem paluno na kraju dunjaje tere sabi. Na kraju. I penala kavaja sabi prenosinje hadis, te pengamere su sallallahu alaihi sallam, ko te penala o pengamere sallallahu alaihi sallam, etani Jibril. Allahumma o Jibril, فقال هم penđava, ja Muhammed, iš mašit, fa inneke majit. O Muhammed, živim kobar mange, ama džan dakle jedan smrtniko, tu kamere. Wa ahbib men šit, fa inneke muhariku bi. Hem pravo mang, kam, kas mange, znači ono šajte mange, kam, mang kas mange, ama džan ka inneke muhariku bi, kave do vreme da kave ulav dolesta. Wa amen men šit, fa inneke mezube. Hem penor čer amelija same mange, delija same mange, ama džan da ka sudinetu olenge. Subhanallah. Džan da ka sudinetu olenge. Hem penela e pengameri sallallahu alejhi ve sellem ko četvrto savjet penali se i džan penol da je vernikoso ponos. Ole su ponos. Tano ko noćni namaz. Ko namazi je račako. Hemo pan što savjet penala, hem džan da je verniko tano neovisno tara ver manuša. Znači o verniku, gledajte penal, neovisno tano tara ver manuša, neće čeri nikastan, niko te dele di so, nego uvek tano ovisno, kokori pestar, ovisim. Kad penala džan o Muhammed živim sarmanđe, ama tu kamere, a kad tek Allah sabit je ođivila lela taro Allah džebe wa ala kase, e pengamere se sallallahu alaihi sallam, hema menge, ole su umete se. Ja Muhammed, iš mašit, wa inneke mejit. O Muhammed, živim sarmanđe, tu kamere. To je smrtniko.
Pralalem pejana. Malgrate penel o Jibril aleyhisselam e pejgamberi sallam tu shajte živine sërmanga. A me shajte živina kate sërmanga. Ама на крај си мериве. Ја донесе о мануш валаните пазинипе сарка дореселехм сарка джачери о мериве. Валаните спреминаме на каледиве сеси. Какава живото. Манушајте живини не хајно. Те бистрелу промерипе. Те на се кирини пете. Хајде да валезе кава срцо и си кораменде пинџардо кораменде ромасо пемо живи на кава живото. Проживини. Ама не ташно. Живин, ама пена живи на кава живото. Ама живи не се роби Аллахесо. Живи не се покорно роби Аллахесо. Спремин ту Аллах те бареке во тара тинџато кава живото, те спреминету ке авер живото. Каква живото со чирајаме? Биш беш, тријанда беш у инцани, черела бути, черела песе и живото, ке да вела косаранда пинда беш, повише ја похарица, таро саранда пина беш, со памате живинаото од моринаото. Је квакти. Аллах те бареке во тара тинџаме на кава живото, те спреминава вер живото. Кај? Јек живото заувек, само на ноле крај. А кава живото тано, и силе роко, и силе одреđено време. И силе. И за ова одреđено време, Аллах те бареке во тара тинџаме шанца, те чераш уже денија, те спреминавање, је комфортно живото, само никад напрестајни. Ко ахирети. И сако амендар морате дека сарка искористи накава живото. Се увек накаа чаджуве. Са со пенџа, иннеке мејито, ту јан смртнико, тука мерео моту. Значи, ема мен камера пралалем пјади. И пошто амен камера джанлуаме, таро Аллах те бареке, куллу нефси заикатул маут. Свако живдо мора те мерел. Свако живдо инцани мора те укусини омерипа. Омерипа шајтавел изненада. На не услово ману што вел на свало. Да ви те мерел. Буџа не ајрат. Ки болница. Са ме пешена ленге доктори акутно. Колко шеро. Чичилен ко акутно тан. Хавелалено сабахи, а буџа не са вечере хана пиена сана, направилалено сабахи. Значи дикаја кате, со на не услов, таве на свалохем те мере. Исто джахар на не услов, таве пурано, ја пурани, hem te mere. Bud pure, Allahi pravilano sabaj. Bud ternen, Allahi nađolate pravilano sabaj. Lelalem Allahi. I odolese, me penam majem tu meni. Svaku amenda. A kava životu amarotano šanca amari. Penđao Hasan al-Basri, ja ibn Adem. O Ademe so čavo. Arak tu peno, Арак ти родиве, ти не ви шанца. Арак сарка искористине, а кава диве. Више никад на каирани петуке. Какава свето. Ко судњо диве ке каве, каирани па кава диве со проживин джанакате. Ја кавел ко користиро, ја кавел ко против туте сведоко. И сако амендар морате дика, со сам тој черана маредживе са. Со спремо амендже, спремо доказ против аменде, сведоко, јас сам то испремуван када дживесан, када живото ке дјамен Аллах джелевала, шанца, сведоко намарола чипете, чедо шефаджија аменче. Па свако амендар морате максимално те искористи сарсопенден и биште и трито рад, си нимети, њамети, шукарипа, лачипа, Аллахесу, искористин кај рад. О живото, Аллах те бареке во таала ке правет туа сабахи, правджанте ја чамо, правтай ми пен, кавај шукарипа Аллахесу динџат. Сосе, а пален пенат. Тут Аллах тайман, динџамете правав дива маре ја ча. Буте джелена динџа. Буте джелена динџа Аллах те бареке. Искористин о шукарипа Аллахесу субхана. Мамук те начел, а те не искористини. О пенгамери салаллаху алейхи ва салам, ед би правела пире ја ча,
Соби пенела. Англедесето уштел таротан, тародушеко. Пенела? Елхамдулиллахи лази ахияна ба'де ма ематена ва илайхи нушур. Захвалинела би Аллах си рела елхамдулиллахи Allah. Ba'de ma ematena. So vazdranamen, dinjanamen, šanca i ranđanamen taromedi pa ahijana, kajko živote. Oživinđanamen. I se zahvalinđao pengameri za osam kitu vašu karipala Isu subhanahu wa ta'ala. I odele se o meriba tanošej savokaresel svakone. Ne kasar terno, ne kasar puro, ne kasar ko nas valipa, ne kas bizo nas valipa. Ama garantimetero Allah subhanahu wa ta'ala da kamerao. Pengameri sallallahu alaihi sallam ke hadisinde hey ihvani faid. O tumen mebhala spreminen tumen. Limithli hada yevm. Akale diveses. Et paronjaje ke muslimane očežaka Allah fi. Svako amendar paronja manushan. Svako amendar dikham mejtija, dikham cenazə. Muhlam amare vastenca, planinjam cenazə. Akarjam ko amare vasta, amare pike, amare dume i cenazə. Valani to je škola menđe. E dela men snaga kad te popravi namenem te namestina. Amari buti, amaro tanko grobo. Halalen pejalen. Se niko nakao tero pomoć, nikase. Jedino kao veltu ke tero pomoć od diveket kamere, ke tak bukentu ko grobo, trimbuća so, ako tu kokori čeržan, ibadeti, lani pokorno Allah Isa subhanahu wa ta'ala poslušno, odojto, ako mu krane evladi sikado, evladi ko so planini namazi, so i pokorno Allah Isa te čeltuče, so dova, hemo trito, ako dijan sadaka tuđari, ako čeržan di so i dugotrajna sadaka, so će Allah hajrije manušenje. Insajenge. Jer dove se svako amendar mora dedikat so spremina. So čeraja li protiv amende vuča, svedoko protiv amende ko amare ti visako mora život, ili čeraja nešto svedoko ko amare šukaripa. Ime inša Allah ta'ala ka Allah ka te kača, taj sa inša Allah ka Allah ka nastavina kao hadis ko je štarpan dive inša Allah, ko svako nasihati, svako oporuka, oživila l'islam sa tinđaje pengamere sa selema resumete, ka da po kratko nasihati. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhedu